Pozdrav društvo, ja sam Vladimir Vukosaljević, trener u sportsko-rekreativnom udruženju VUK 25. Mnogi ljudi me pitaju kako da reše problem u lumbalnom donjem, lumbalno-sakralnom, dakle donjem delu leđa. Kod nas je taj problem najčešće poznat kao išijas i nastaje iz puno razloga. Danas ono što želim da vam objasnim jeste da kako taj problem nastaje i na koji način možete da se rešite bola, da bol prestane ili barem da se umanji do te mere da ga jedva osjećate ili ne osjećate. Pošto je sama tema obimna, ovaj video ćemo podeliti na dva dela. Prvi deo će se baviti vežbama koje su bitne za opuštanje išijanikusa, dakle tog živca koji prolazi, nerva koji prolazi, a druga tema će se baviti jačanjem muskulature, koja je potrebna da ne bi dolazilo do bolova kasnije u tom lumbalno-sakralnom delu leđa, zadnjici, zadnjoj loži ili prstima u nogama. Bol kod išijasa se najčešće dešava zbog povrede diskusa. Diskus može da doživi deformaciju, dakle da dođe do deformiteta. Najčešće je to diskus koji se nalazi između pršenova L5, S1, može da bude i L4, to su zadnji lumbalni pršenovi i prvi sakralni. Ta povreda se ogleda u bolu. Obično je taj bol, boli ili jedna ili druga strana, vrh zadnjice, ili obe strane. Može da boli i gornji deo, odnosno donji deo leđa, taj lumbalni. Često bol prelazi i na gluteus medius, odnosno u taj predel gluteus mediusa, i ume da se spušta niz zadnju ložu, pa sve do prstiju obično palca. Tako znate da imate išijus. Za kako on nastaje? On nastaje najčešće iz dva razloga. Ljudi koji su nedovoljno aktivni, provode vreme u sedentalnom položaju, su ljudi koji najčešće imaju neki problem sa leđima, pa često i ovaj. Problem sa leđima nastaje zbog nedovoljnog aktiviranja muskulature i samim tim dolazi do deformiteta kičmenog stuba, kao što je skolioza, kifoza ili lordoza, i samim tim može da dođe do okleštenja tog živca išijanikusa. Drugi razlog su nesporni padovi sa određene visine, mogu da budu čak i sa manje visine, ali obično sa neke veće visine, na taj lumbalno-sakralni deo ili na sam kuk. Ti padovi su recimo specifični kod sportista koji se bave borilačkim sportovima ili košarkaša kad oni skoče pa mu se neko podvuče i on padne direktno na leđa. To su dva razloga kako problem nastaje. Glavno pitanje je kako da bol prestane. Zavisi od jačine bola. Ako je bol prevelik i ako ste izuzetno ukočeni, tako da ne možete se savijete, boli vas, moj savjet vam je da prvo opustite nerv, tako što ćete koristiti lekove koje služe za opuštanje nerava, ili ako osjećate jake grčeve u mišiću, obično lumbalnom delu, da pijete lekove koje služe za opuštanje mišića. Tek kada bol se smanji, da možete normalno koliko toliko da funkcionišete, onda možete da krenete sa radom ovih vežbi koje ću vam pokazati, koje služe za opuštanje, odnosno izvlačenje tog išijanikusa. A tek nakon toga, kada bol totalno prestane, kada osjećate da nemate neke probleme, radimo vežbe za jačanje muskulature. Muskulatura koja je potrebna da se jača, da se ne bi vraćao bol od išijasa, to je lumbalni deo leđa, trbušni deo, gluteus, odnosno zadnjica, biceps femoris, odnosno zadnja loža. To su mišići koji su najpotrebniji da se jačaju, da ne bi dolazilo do nastavka bola. Vežbe koje ću vam sada pokazati treba da radite od 5 do 15 ponavljanja.
Ukoliko vam postanu suviše lake, pokazat ću vam način kako da ih otežate. Prva vežba koju ću vam pokazati može se izvodi iz sedećeg položaja ili iz ležećeg položaja. Ja ću da izvodim iz ležećeg, legnete na leđa, ruke stavite pored tela, glava je na podu, noga može blago da se podigne od poda, ako ne možete, mogu da budu i na podu. Radimo, prvo ćemo odraditi jednu nogu, nakon toga ćemo isti broj ponavljanja odraditi i sa drugom nogom. Prva vežba se izvodi tako što stopalo, odnosno prste na stopalima, privlačimo ka glavi, zadržimo i opustimo. Ako vam je ovako suviše teško, spustite nogu na pod, privucite i vratite nazad. Ova je vežba krajnje jednostavna i laka. I u suštini, stvarno, ove vežbe koje ću vam sad pokazati ne mogu da vas umore, a odlične su za otključavanje tog išijalikusa. Evo, druga noga. Malo ću dići da biste mogli da vidite na snimku. Malo više. Evo, pokret. To je prva vežba. Druga vežba iz istog položaja se izvodi kao i prva vežba. Razlika je u tome što kako ležimo, stopalo je uvek zategnuto tako da su prsti idu ka glavi i privlačimo koleno što više možemo ka grudima. Zadržimo položaj, vraćamo nazad. Moj savjet je da uvek uradite prvo jednu stranu pa drugu, ali možete u krajnjem slučaju da radite i naizmenično. Jedna pa druga noga. Evo da izmenit ću kako izgleda, to je ovako. Pa, druga noga. Sledeća vežba koju ćemo izvesti jeste ista kao ova, samo ćemo, kako budemo privukli koleno, prihvatiti rukama ispod i privući što bliže možemo nogu k sebi, ka grudima. Evo, to izgleda ovako. Sledeća vežba se nadograđuje na ovu vežbu. Izvodimo isto kao prethodnu, samo na kraju, kada privučemo nogu pod kolenicu, pokušavamo da ispravimo što više možemo gore, dakle da bude ravna noga i onda lagano spuštamo dole. Privučemo, ispravimo gore i vraćamo nazad. To isto treba da uradite i sa drugom nogom. I još jedna vežba. Rašire se ruke sa strane. Rašire se ruke sa strane. Privuče se koleno što bliže može. Što bliže može privuče se grudima. Uhvati se
jednom rukom, glava se pomeri na suprotnu stranu od strane gde vučemo koleno i spuštamo, probamo da koleno spustimo što niže možemo. Druga strana, pomerimo glavu na suprotnu stranu od one strane gde vučemo koleno. Trebali bi da osjetite istezanje u gluteusu, odnosno zadnjici. Možda čak da vam pukne kičma, evo meni sad puko pršljen. To bi otprilike bilo to što se tiče vežbi za opuštanje. Ima još dosta vežbi za opuštanje, ali ovo su neke osnovne koje treba da radite svaki dan, sve dok ne osetite olakšanje i da ne osjećate nikakve bolove u leđima. Nakon toga možemo da izvodimo vežbe koje služe za jačanje muskulature. Kako sve ove vežbe možete otežati? Sve ove vežbe što sam pokazao, možete da, ako su vam suviše lagane, možete da otežate na jednostavan način, tako što ćete odići lopatice od poda. I sve vežbe onda postaju, mogu da ruku budu pored tela i dalje, sve vežbe postaju dosta teže. Samo ovu zadnju, tu ne trebamo da odignete, tu morate da vidite onako kako sam pokazao. Glava na jednu stranu, koleno na drugu. To je to. Ovih par vežbi koji sam pokazao su meni konkretno pomogle da ne osjećam više bol u tom lumbalno-sakralnom delu leđa. Ja sam ih radio svaki dan dok bol nije prestao. U početku, naravno, lakše varijante, kasnije sam odigao lopaticu od poda pa radio težu varijantu. I kad je bol prestao, prešao sam na teže varijante treninga, koje su mi angažovali muskulaturu koja je držala kičmu, jačala zadnjicu, zadnju ložu i trbušnjake. To ćemo vam prikazati u drugom videu, koji će jako brzo izaći. Ako vam se video dopao, možete da ga lajkujete ili subscribe-ujete. Vidimo se uskoro sa novim video materijalima. Uživajte, pozdrav!